Lakhain Koratrok Dwarbagori constituency Dolamara PS ke Parlo Kardik Lekthe LP School ningkan KEC pen kelang kapang krevia jok asarnung wak thangan pinlo. Sarthe Lekthe rong along ong dunga dona phai theklong la pen klimsomar do o theklong si kedam tang ningkan pharokri sirke bra phokebra hinia ningkan lo charli ahem Kardik Lekthe LP School men pen Sarthe Lekthe rong aphan mesen school pipondo. Lason ajok ong dunga klimsomar atum ke charli dun pen thek soy re soy monit nang manlo. Okardom aprangsi kedua befana kardom paje kelo kardom nilinon kedo Dwarbagori constituency Dolamara angkang arosi dolo latak nilina kamri nangko kathila penola Kardik Lekthe LP School along pini anta repairing ba new construction posita ave lapen council source ta me kilang pangkrevi sonse theklong asi pini ni tum nang kamri nang thok nang ko kathila pohena je adak somar student tum kidu kisung mecheng lok teacher to man kidu kisung mecheng lok labang so pathak katini ye phatini tum nang homrik lo non barla pornang litang lo jong si bangso Kardik Lekthe LP School ahem asarnung nang dipi pe lang peloti bangso school along kacharli klimsomar tuma bangke penang an kasik sak nang dopo lapen arni arvichar silun pensi lo charli nang kokpo lasi tong se kot pen bangso school ahem asarnung nang dipi vek thapusi teachers lapen Kardik Lekthe LP School managing committee mai phua hin pen KEC education Richard tok bia phanchuning report la dak arong asolo mantela dak labang la so LP School long Kardik Lekthe LP School long president eklo nililong gedo la sinon wan kedo kisung ma labang so than nilinon president fan arju panik po to aprang sinale ma janek tha nilimen borson Lekthe lapen nilida Kardik Lekthe LP School long nonamat dili SMC long president si klam ikbom lo la si aprang sinale tum la Dios channel nale tum ke wang pot churu parpik lo la se hokpet nilitum la dak kedam tang hostami pidang anilitum news tami cipi pon ta nalitum gado weda thek monong po la pen la se labang so school bang ke aprang sita survey bang lo new construction labang so phan tami dak survey bang lo la se so survey hot ke engineer gado weda lang litum chiwan lo la se engineer gado weda chiwan lo po office tami new construction mate akimi labang so bang ke pini repairing nang kuri redelo la se non bang ke nilitum la dak nilihin mate nili presiden hin pen kachuniri dun bangke la heno je non Dwarbagori education em aki hai recharge tok bi alang ligi education em no pose aprang sila nili tume Kardik Lekthe LP School ladak tame osomartum kido kitha kadure mate kasik sakhe pik athe non ke bala podang le tanglo la si bala podang le lupulote la arvir jang po enke la bangso school asarnung abang kenal tum kado eta theklong lo la bangso asarnung long pen mane lang arvit janglote arlu plula lu bangke lang si pabi kipitilo lapen la setame aki hai research to bi pen chenglok tim kar benglong lapen kar benglong CM sar doctor tuleram no hang pen chenglok alang le tumhan nilihin pen puthat alang le tumhan chuniri du parpik lo la se labangso school new construction mate labangso nangpa pivek dia phan nilihin pen chuniri du niklo tante ladak nane tum ladak teacher amen ko pig ne de dak teacher amen bang ke head sir bang ke borsing inti local amading ma local tela second sir poson doing ma second sir ta non peneng pen 2 bosor an bagdo po ho alang le bang ke holiram god choro parpik lo nane phan labang so LP School along ile tum ladak Dwarbagori constituency angkang sipuri lo sita me ladak education em ake hai chatok bisita me labang so LP School phan kelang ponji phan si nilihin sita me turu report niklo during Pen Thompson Terang KTV News